Ba leloko ba re baoki ba ne ba ntse kwa ntle fa yengiwe Mthibunye a goroga ka la matlhatso maitsiboa. Go na le gore ba motlhatlhobe le go mo oka, baoki ba ne ba mo rea gore ba ka se kgone go mothusa ka go le lefifi. Mme go ya ka ba leloko la yengiwe o nna kabo a santse a tshela fa baoki ba lekile go ka motlhatlhoba. I did not just ask them to help us. I begged, I literally begged. I was literally on my knees begging the sisters. They were just sitting there playing with their phones. I begged them, please, we have a sick person in the car. She's literally just about to pass out. Bookelo jo bo leng gaufi le motsesetoropo wa Mthimbothini kwa yengiwe a tswang gone ke bookelo ba Philadelphia jo bo leng bokgakala jwa dikilomitara di le 32. Le fa e se sekgala se se lele, ba leloko ba ne ba lemogile gore yengiwa ga ka ke a kgona go fitlha teng a santse a tshela. O ile a tlhokafala ba le mo tseleng ya go mo isa kwa tleliniking ya Seabuswa e leng gaufi fa e bapatswa le bookelo. The department received complaints about the incident that happened at Waterval clinic at Dr. J.S. Moroka, and we have sent a team to investigate this matter. Yengiwe o tlogela morwa wa dingwaga di le 8, Offense Stimo, SABC News, Mthimbothini gaufi le Seabuswa.